He mea whakawātea atu e te kāwana tianara o te wā e tā Anna Tetianen tōna kāinga i te rātu tau kia tai ai e ngā ringa mā koha te whakatika ake me te whakaniko ake i te āhua o taua whare mo te kāwana tianara hou. No te rangi nei I whakatūwhera hia anō ai ngā kuaha o taua whare pū whero ki te motu. Ko ngā kaipāpā ho te motu ngā hunga tuatahi I tukuna atu kia kite a kanohi te hua o ngā mahi whakapai I te kāinga mo te kāwana tianara hou I te rānei. This is the place to which New Zealanders will come to receive their honours. This is the place where diplomats will come to present their credentials. This is the place where state visitors, including members of the royal family and other heads of state, will come and be received and housed. I katia te whare o te kāwana tianara ki te whanganui ātara mo ngā tau e toru I te maha o ngā mahi whakahou anō mai ngā rūma moe e rua te kaumā whitu me ngā rūma horoi te kaumā iwa. It was really a building that needed very active work done on it, and it's been done. We loved the old house because we thought it was comfortable and elegant, but now it's smart and elegant, and it has a feeling of soundness as well. Hei te maramo aku hata e tū mai nei, ka whakatauhia te kāwana tianara hou a Jerry Mataparai, me tēnā whānau ki roto. Joe Glenn, te karere.